Ai, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuhla of course takhiwa la Boy Sevenza lo nga ta ikhe link of course na Archbishop Gili. Yeah, then from there, of course, taki lovela ishongi, yeah, da vede vapatsa xikan'we of course na Gagash, even then makumu of course taki hetelela hi J John. So ka simple of course rati 16th of February na mina no hlamala ni nghena ka TikTok account ya Boy Sevenza phone kuma ku hey siku kusuka ni veda swona ka hayi la impela video ya kongoma ku Boy Sevenza isa kwini so la ta khi pfula video o opinion ta khi pfula video ya Boy Sevenza hi vekala as it is hey unreact ni vekerisa sweswo then swo tala ta khi lola afterwards. Let's go Boy Sevenza. Tshikani ku cinca vukhongeri bya hina, tshikani ku cinca vukhongeri bya Xikwembu van'wina. Ku hamula nga ta mbala vuhlalu a ti vitana bishop, o bishop wena u bishop we. Ku hava munhu a nga ta mbala miceka ya Swikwembu a ti vula mprofita, a mprofita wena, a murhumiwa wa Xikwembu wena. Tshika ku chase vanhu i tindlela to endla mali teto. Tshika ku chasa, tshika ku hembela vana va Xikwembu u ti vitana bishop o bishop we. Hluvula vuhlalu byo petiwa ndzeni ka mati u ti tsona swakudya. Mina ku byela sweswo mina. Ku hava munhu na wun'we a nga ta ti vula ku ri i mprofeta a mbali vuhlalu a mbali tinjeti. Tshika ku vulavula hi swikwembu swo tala wena, u na swikwembu swo tala wena u na as overhead i vheta yi kongoma leyi ze swi kanakanisa nchumu i vheta yi kongoma ku mhaka leyi Boy Sevenza i le ku yiseni la ka Archbishop Gili la why no a xilo xi swi tiva ku hinkwenu ngu nghena ka TikTok account yona hi reference first ku landzela ntiyiso ku ze ku swilo leswi nga swi hundla ku i vula yona. So i ku Archbishop Gili if you don't know i munhu loyi a nga nganga ne munhu loyi a nga nganga hala tlhelo ne mandla leswi swa nga swo huwa swa serious swinene as you can see kwalano swa n'wanga ka swa serious swinene level le henhla swinene ku tlhokoriwa ku ri munhu loyi o vo a ri nganga as mi swi vona kwalano as mi swi vona kwalano swo ku ya thwasa no thwasisa swi komba yena a high level ka site ra hala ka vun'anga as you can see ma swi vona kwalano and stuff like that. So swi nga helela loko ku ya hi vele swi kotela ku straight na leswi Boy Sevenza a swi vula ku la Archbishop vele ku tlhela ku va ku ri bishop ka kereke liya na kereke leyo jika as you can see kwalano really Bishop Gili ma swona ku se hala tlhela hi swi vona yi va yi kha yi ri Bishop Street ku yi kereke hala ka kereke yo jika. As you can see kwalano solo khi swi languta hi vheta swona ku swi linka straight na Archbishop Gili swilo leswi Boy Sevenza nga ku swona because a swi toko i munhu loyi of course a va ka ri ka side ra hala ka vun'anga and munhu loyi a va ka side ra hala ka kereke ya vo Boy Sevenza ma na mhaka leyiwa. So hi ti ku tshembeni Boy Sevenza because Archbishop yi dumini swinene ku yi na matimba swinene so na ya Boy Sevenza yes wa pfuna vanhu na yena loko ni swi languta hi TikTok account ta yena na pfa ni swi vona yena nkarhi wun'we swi komba a na power yo profeta na yena swi nga
xi delela but ya loko ni kha ni cheka swi komba a nga ha na matimba ku hi sayiti ra kereke ya yena swo va kha pfunapfuna vanhu hambi the general hi yoxe mi nga ma hleketa yi kombisini ku i pfunile ya boy 7 so general Gwavulang so na yena yi va a na power so a ni tivi hambi ti copala or ku ta ndleka yini kwale na ku hi ta vona game so yena vo Master T always ni ta ni kha ni fake tihlo eka akhawunti ya yona because ni za ni vona yi responda I'm not sure if yi ta responda na a ni se vona yi responda leyi yi nga respondi swin'we boy 7 hi n'wi tivaka vhele munhu wa ku delela tshembe ku kombela ku rivaleriwa so ku na reason yo fika is because already ari ku attackeni ka vafundhisi loko ka ni cheka akhawunti ya yena so ku lava n'wana moko va kha nyajanyajini and stuff like that so ni twi na ku loko se a fika hala ka vo archbishop hala na ku se a nga fika park station o ni mi la ti-videos letiya Xikwembu evitweni ra matimba ra ntamu ra Yesu wa Nasareta i ku la hi le ka Bishop mpfala ka gasa mataswangu a ni twi mi hi la vutisa Bishop tata wa n'wi wa ximoya i mani evuton'wini ku na vanhu lava ku lavaka bate i ku la hi le ka Bishop mpfala ka gasa mataswangu a ni twi mi mfundhisi a swi twa ku makhongela mara hi la ku tiva ku tata wa n'wi wa ximoya i mani as you can see kwala so boy 7 a ri busy swinene or da kha hlasela vafundhisi i lo za a fika ka giligili and of course video clip a kombisini ku hayela ku hlasela manjeni i lo za a fika ka vo giligili a ni tiku yi ta chaya kahle na ka xivandla lexi a nghena ka xona na because giligili munhu loyi a nga respected swinene so no hlamula boy 7 loko se yi fika vo archbishop giligili ku se ku xiwa swi endlise kwini so a ri game hi ta hi khe hi langutisa ni kha ni zama ku secha ni vona ku yona yi ta hlamula or kanjhani but for now hi za hi hlamula ni chekini both on Facebook and also la ka TikTok mi nga swi vona and stuff like that so hi leswo ya then very kha hi ta vheta hi ta ka munhu wa mina la xo nga rhangani ku na swa kahle swinene a nga ku swi endleni ku na swa kahle swinene a nga ku swi endleni as you can see mi swi vona on the screen loko akini as you can see se khumbisi ri yimile mukhumbisi manjheni ri yimile I think I remember tshama hi kombisa xitandi lexi khale nyana was it last year or last maybe 2024 and stuff like that so akini se already as you can see kwala swi kahle swinene ya n'wansati wa xiviri n'wansati wa matimba famba ni hlupha hi xipulatana ku xi ake xipulata me hi ku ni ake 2 room na yindlu me ni ya ku tlilineni a vula 2 room ku ve ku ri na xicele ni ya ku tlilineni hi lava va akini ndzhaku va lava a va poyila ku va poyila manjhani namuntlha a nga na yona yindlu ya kona a va poyila ayende ayikulu as you can see okay izimala kodwa kusho ku ayikulu kuyafakwa na ti-aluminium swipesipesi leswi hi swi vonaka ayikulu loko hi khe hi zumazumala yikulu kunjhani namuntlha 2 room yindlu xexiwa yindlu xi na fastere no fastere vula xexa xilambani so i ta yi vona i ta hoxa hi na fastere ku ri ku na hanye mfu i ta ri vona fastere ra mehe yeah hayi leswi mina yindlu ni ya ku tlilineni u vula xindlo xo fana lexi vula so va poyeriwini vanhu munhu nghena hala ni joyini munhu nghena ka traffic ni mara traffic i ya tlhatlula yena so a swi kahle swinene hambi swi maketiwa vavasati yi nga ntsanana hala ka music wa Xitsonga but a swi kahle Shongirangani will be able to motivate the young ladies va nghena ka music wa Xitsonga swi kahle swinene laha swi nga ta of course swi ri karhi swi va boheka ku va aka and stuff like that is very important no va kha va landzela mikondzo ya Shongirangani la swi kahle leswi i ku motivate va kota va kha motivate va kha va ta hi le hansi and stuff like that vona mhaka leyo swi kahle swinene hi leswo vheta hi pfurhetela na Gagash kwala na yena ku na some great news yindlu ya yena se yi teke shape yi kulukumba swinene ku se hi languta compared to how updated it previously ya hi fika tsala kule le ndzhaku lembe leri katleriwa na kanjhani as you can see yona se yi ku hela manjheni leswi mako xi bini masipala laha as you can see so section leya swona ku se helerini leyana hi yona leyi a yi xotexoteni nyana swa tikomba yi fika kuma construction ya Street Gagash laha vo sungula swi kombina ka va nga ndli swona lava nga va se va nghena laha va ndla swa straight as you can see kwalano so hi nga vula tani ku congratulations masipala mi le ku tirheni swinene mhaka ya kahle swinene na mapulangi ha ma vona laha na mi vumene leswi hayi
swa bora na me swi fa swi nyangatsa nkarhi wun'we but ya maplanga ma vona hi lama la ndzeni la ya swa ku la ku fuleriwa and stuff like that ku tikomba ku ri wona mos ya a hi tibodo mos vona ku na swa tibodo swo vekela le henhla swi komba ku ri maplanga la vuyerile byeti ku komba ku ri maplanga so hi nga vula tani ku congratulations to masipala hayi mintirhweni swinene yindlu yi kahle ya yi modern kahle ya swi kahle ku a chingheri ku hayi yindlu tlela kaya and stuff like that yena a tshamela ro hava manyani kaya yes hava manyani ka wona gagaga a na point yena mara a ta tshama kha a hlaseriwa hi swona so hayi prove point la la tlhela a hlasela ku a nga na nsati a tlha a teka so i le ku provhele ka gaza xiyimo xin'wana xa le henhla swinene a ni tiku a ta attack-iwe yini manjeni yeleyo yi dya mali ya nsati yi yelengeta a tshama kha a attack-iwa yona hambi swi kha swi tikomba ku a nga dyi yona so a ridzi so masipala swi kahle mina na tsaka because swi ta endla ku mi kota ku va mi kha motivate vanhu na hi side ra tiyindlu hala ku nga ri swa lifestyle ntsena lifestyle hi yona but ya at least va ta kha swona ku misala a hi lifestyle ya la ku swilo swa yena la i na yindlu i na timovha i na nsati i lovorile vona so hi leswo masipala hayi ha mi khensisa swinene swi sasekile leswo i ndhawu vhevhele khe hetela hi J John mi nga vhumba ku dzungani nga se yi na tinambara tingani ni nga mi tsundzuxa last time hi update na tinambara tingani yi nga yi ri 1 million yi nga yi ri 2 million yi nga yi ri 3 million yi nga yi ri 4 million or yi nga yi ri 5 million sweswi a hi tenini so hi leswo awu loko se hi ta cheka life hi kuma ku se yi na 4 million views so hi nga vula tani ku congratulations to yo vhela yi vona akile ka vakokwana ka vakokwana ma yi khomile ndlela ka vakokwana hala xibini la ka vakokwana I remember loko yi se yi khoma a million was it even way before I think maybe it was a million ya ni hlamuseni ku a J John la xi te na style xin'wana xa completely different anyway lexi ta na storyline xi tisa message wun'we wu kulukumba swinene like it was more like xi fuse ndzumba na swa ti-remix and stuff like that so hi nga vula tani wa congratulations to J John hala yi tirheni swinene track yi tsakise vanhu na lowa Msotho as you can see la na yi tsakini i rindlo ke Mosotho I cannot understand a single word somehow I keep coming back to this song because I love the rhythm. As South Africans, can we all agree that Xitsonga music is the best? Leswi nga vutisa swona rhythm na me kahle tinsimu to tala ni tsakisa ngopfu hi rhythm like mina tinsimu like in most cases ni tsakisa ngopfu hi beat before the lyrics like ti-lyrics a ko va hi bonus mina ni tsakisa ngopfu hi ti-beats you understand hence mi kuma ku ya tinsimu leti nga na ti-beat ta ni tsakisa swinene like for example ni nga ta yingisela ti-genre tin'wana mina ku ri la ntiso ni nga ta yingisela if a ku ri timhaka swilo like vo makhadzi like swo mi kuma ku xivenda ni swi twele ku le ngopfu le but because of the rhythm vona so a swi kahle a mi twa molebatsi kwalano swi kahle swinene so congratulations to J John hala vo 2025 a ku ri ra xona because phela this track yi fambe hi 2025 like yi nga kota ku yi phusha tinambara ta swikulu swinene because a humesele hi December as you can see kwala hi nga zevula hi swo kwala ka channel ku J John no a lunghize mukaka swa n'wi onhela nyana swi loko na previous project kuma ku swi leyi na ku yi tirhanga kahle hi timhaka ta sweswo so I congratulations to J John musi na chuza musa yi hume hi 2024 a xi fika ku fika dimene se swi loko hi vula hi nga vulela hi vo ma 10 million or even more mos as you can see maswona ina chuza se yi le ka na 6.3 million views and look at these guys phela chuza yi hume hi November maswona 15 and then leyin'we yi huma hi December la a swi fika ku fika na J John na swi yo fika J John a xi kombise power yin'wana yi kumba ngopfu hopefully even in 2026 yi ta kombisa consistency ya no va kha plana na ti-features it's important ku na tin'wana nga ta vona nyana feature ra yina ni laha ka lembe leri kuma ku but yeah it's important ku va yi languta ti-features no twa risimu ra ku ri fambisa ku in before because wu nga na powerful verse na okay cheka ka risimu ra ku ni ri vulaka so look on that papa rona hi ngo xi tekela hansi but it's important ku va yi kha languta tinsimu ta ku leti feature ka tona yi nga feature ka tin'wana na tin'wana just to make sure that your brand remains up there and stuff like that
So leswo oh congratulate J John tirhini swinene. What man? Where one desperation will make you think that God is low. That when you xikwembu xa hlwela, u twa ngo swi endla on your own way. But I have a message for you. Wait on the Lord. Don't mind waiting on the Lord. As long as you are waiting on the Lord and you are waiting for the Lord, don't mind to wait. Desperation will make you think that God is low. And desperation will make you think that you are not living. And all those stuff. But wait on the Lord. Wait on the Lord. Yin'wana yi khomele rifu mara ni ku byela ntiyiso ku Xikwembu a nge ku yisi laha ta ka nga ku hlayisi kona. Xikwembu a nge ku yisi laha tintswele ta nga ku hlayisi kona. U nga vi desperate to the level ya ku u twa nge Xikwembu wa hlwela u la swi endla hi matimba ya wena. Wait on the Lord. Wait on his promises.